Meghalaya TMC kawan Rakshapi ya kamaikan. Anda ka TMC kan thau sarkar, Meghalaya TMC kan penmi lailak teli gam habo kini kisan sinem manwan. Barkum juru ban ajing rap pisa ka belong Syajar dikasih benai. Kata khat arjar dikasih sinem ka barok kisamla ki bampat dan ni ka kam ka jam. Hakane ka ap nyau terek urempang. Shan ya ka sap jong pi haki artli kisentiu bat kersan ya ka Meghalaya TMC. Hadin wa ki wa penpur ya iwi video wa dakam wa ukertong ke NPP na kalira liang constituency ukoming wan mbon dalaya chemo wa ukertong ke PDF na kanihi kejo ke constituency usyam hak garod hewani liang ukoming dadep wa ujor percha ya kini ki bro wa penpur ya kani ke video thong wa dia bakla ya ki pejba Niliang usyam hok da pentip uwa ole dadap lai ujor FIR ha ka arpau arteri uniu benai ha Jawai Police Station dewa penbat wa ubru wa tip kam uthit biam uwa na kachnong dang ba uwa da chna edit ya ini video we da penpuru leng ba ki WhatsApp usyam hok da ongo wa ki bru wa demi ha ini video to ki wa kerchan yong o wa ikatu ka bolero to ka wa ki wa kerchan yong o ki wa lai bamja chapok se mto wa o la ya chemo wa ukertong ke NPP nei bha ha ka tai ka sngi o emo ha kendong tu ber o la ya lap election chayung ki bru we da emo ha ka yalang ya lap election hadu san waji imin we hadin ini da live yang wo ya lap election de bab sia chaki yung bru hadu chi pawaji imin Cucu usyam hok da ongule wa ubru wa da kalam da batai hai ni video to uthit biam wa man le upayu arbay yang ulakon biam ukertong ke BJP na kalira liang constituency wa da kwa wa penduk mensim ya ki wa thap vote kalira liang constituency wa kamju ya ki wa kerchan yang o de wa penpur ya kini ke khubor yo ong bait wa usyam hok to wa penyen da ukoming one da pentip le wa ka kari wa da pen MKam ki wa rin ya ini video wa ya number ML04C so san pra to yong kachar biam ko wadang em to wa lakon biam ye ni da khana da usyam hok karot hadin ka yalang election wa da pen mano hathat muthlong ni kasngi de wakan tule ye ki paj ba to cha penbin we wo bichar de met ye ini wo perchang wo pensi ye pertuju de wo yuluti wa lang ba ka ain daw takit benya khnang wa nei ni chaprang njia de kam kini ki khubor thong de wa penchitom ye ki MKT to kublai sibun negasni nga hini lengba yang gani ko kubor wa penci cepi ki patba kinong chong chnong yang gani jantia yang Meghalaya yang i bat khamtam ya kinong chong chnong yang gathri leng constituency bat kerpang ya kinong kerchan gi maya gi nga ha gani ki singi udep mi ka kubor gi social media kuringi ya gari yang ma koming Bat kamjo le ringi ya keri ginong kersan gionga haga tukus niuman meeting hakendong haga tuku jingrinyong gi tu video emlek ginong klam giong pat macam hok uma koming dia syam gi ni ba macam hok to ubru upenyele uma koming ndai haga ni ganti haga ni ka por ko wa penche cepi ki pat ba ko tuku khubor daman ga khubor thok ka fake video ni ba aga tu por ka dang ring itu video ngadang em magajing kelam meeting hagan dong hitai halom RC karo kam te tu por em ka tu ka ningut kinong kerchan yonga ku songja tu belero lai bamja ka sepok se chalom teringgi penthame hi e gi upat ba karo kam te hagan ni gising ku deble mi kajing kelam yang wato ma cam hok to bru penyele umma koming nga kelibne au ti tre ye ni uye wong te pumi ma koming o man gili kinong kersan yang ongki ne henre yo ari ka jing tip ku tikena henre ublai ustad haga tu kusngi daringi ni video manda tho treyo ya gini kinong spread igani khubar thok han pia to dagi PUR bay umala khon biam candidate yang ke BJP kani ka jingong yang ki man ga ko thok dan hi ko penthame upai ba thanang wa kinong kersan yang yo do mesin gi yo ulai gi kursan seki henrai pai ba lang ba kani ko khubor ngada tho treyo ba da tho ale ka FIR da bo on so returning officer wa chu SP yang ke Jawai Police Station ban kam jo le chau DC de kopi yo u tho tre gi yaw tu nong klame tu khubor ba do kuli bnya gi le yo ya ga tu ko tho ko sakhet mo ko thok mo le da jawum chem tre wi ni ngada file o da defamation case
ko percaya yo ko ledam cham ki jing sket hap su ko bai penjak burom yenga kamu kandidat ko bai penjak burom nga hakamat yang kinong kersan yang baro karo kam te pai ba kam kinong kersan gu maya yang lang ba kan ki khubor snya ba tho tre ba ka kelib nia yo pitip ki jing sket pi kam kinong kersan yang moi man pi gu ngai be macam hok yen yele ko ni ke election to diu cha the diu cha dayu yen jadi minta waduk usuk yen jadi minta i roi par yang konstitusi yang kadi konstitusi 3 yang nyui kad ugam te bo ke jing kerpat pi pat ba hoi ngai pencoi pi kham tam mi ki perlok kyo manya kyo nga apo ka chnong ka tha kyo nga pai bisari ke jing sakit keli pnya ai ka tu khubor ko thok mo pai pnya ai ka ni ba pai ke tu khubor ir kom rin ir kom chut ka ha chi benta yang tu khubor ko nekong bagawar ye per ke speed yang ka kom rin kad ugam te man ko khubor thok hidon te yulutia lang ba ka an lang bau UDC lang bau SP lang bau returning officer da boy ke juting tho snya ba klipnya takit pnya eka thanang wanili seperang hoi man gi bru kam gitu ko cha pen be yo pa ba da pen be ki le da klam gi thok em ka mu yo gi ke jing pichitom ko he nile yo ngale da yai bo den ye ni hado ucham tri ya gitu pen si ga ni khubor yo nga da gi te ketin ko jek hani por pen kut jing klam yo nga di wa kerpat bi pa ba ham ngat be je khubor ko thok ye khubor ko pen bakla yi ko pen bakla yi kinong kersan yo nga da gi te ketin ko jek ko ble bi baro ko ble sibon chi jango Meghalaya ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansaken tiu sha ka siaja tingka sibenai kata kalong khat arja tingka sisnem Hakane ka apnyo trek urempang Shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC